Jeste bre ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Igrat ćemo preživljavanje i ajde da počnemo. Sad dok se ovo čita. I evo ga. Sam da se čita da ne kočim. Hoće li? Evo ga. Ajde kupimo drvo prvo. Da pokupimo drvo pa ćemo ubiti one tamo ovce. Da bi imali za krevet. Sada ne znam da li da pravim kuću ili da pod zemljom. Za početak ćemo pod zemljom pa ćemo vidjeti. Ej što koči, bog te. Jednu da uvatim. Što me nerviraju ove ovce. Koči mi ovaj Minecraft. Jako koči. Ne mogu da ga... Dođi ovamo. Što me nervira ova ovca. Ne mogu kad mi tako koči. Ti ideš na drvo. Gdje sad? Što me nerviraju ove ovce. I ovaj Minecraft. Tako koči. Aj treba još jednu. Gdje ima, vidio sam ih puno ovdje. Da nađem. Aj što koči. Dobro. Ne vidim da je. Tu su bile jako puno. Tu ih je bilo jako puno. Sad ne mogu da ih nađem. Evo jedna. Jedna će mi biti dosta. Da bi napravili krevet. Samo da mi ne koči. Samo to hoću. A to moram. Ajde, uvati je. Ne mogu da verujem. Kako me uvek prevari. Evo 3 komada. Idemo sada. Gdje ćemo? Gdje ima vode? Ovdje negdje. Gdje ima vode? Ovdje bi mogli. Ajde ovdje ćemo pored drveta. Idemo da se ukopamo. A sad morat ćemo praviti sami baklje. Nemamo ovako. Jao. Evo ovdje ćemo imati prozor, lep pogled. Ovdje ćemo ovako imati prostoriju. Malo za početak. Znači u ovoj epizodi ćemo samo da napravimo ovo, da imamo gdje da budemo. Tu ćemo imati svetlo. Da vidim da li mi je na easy, perfect, easy, ajde neka ga je. Idemo, ja uvijek kliknem mjesece, hoću E. Evo, ovo nam treba da napravimo jedan crafting table. Sad treba će mi kovčeg. Što ne radi nešto, ne veze. Chest. To ćemo ovdje staviti tu samo da mi budu stvari. Ovo mi ne treba. Ovo će mi sad trebati ovako 2 komada. Onda će mi ovdje trebati i ovo za krevet. Od ovog mogu ove prve materijale da napravim. Najvažnije. I onda ovo mi neće trebati.
Ovo će mi biti ovdje za krevet mjesta. Evo, bit će ovdje. Ovako. Onda ova zamjena nam neće trebati. Sad samo malo kamena, gdje ću sada kopam. Ovdje ću ići još dole. Dobro, za početak će mi trebati malo više. I ugalj smo našli. Sad za ugalj će mi trebati prvo ovako 3 kamena da napravim kameni, jer ne mogu s ovim. To je užasno. Možemo ovdje negdje stati pa ćemo u sljedećem tu da istražujemo i da ostalo sve radimo. Mogli bi ovdje sad da stanemo. Ajmo još malo. To mi treba. Tako. Da napravim baklje i to će biti kraj epizode. Treba mi... Sam se zajedno, sad mi treba drva. Samo jedno, tako malo. Da imam za ovo. To će biti to. Dosta mi je 3 komada. Samo da napravim ove daske. I ja već mislio creeper. To crna ovca. Stvarno sam glup. Ovako treba će mi ovo. Sad. Ovo će mi trebati i ovaj ugalj. Onda stavimo unutra. Ovako. Imaću jednu ovdje. Imaću jednu ovdje. Ovdje će mi trebati jedna kad budem kopao. Ovdje na polju da mi ne ulaze zombi itd. Ovdje ću ostaviti ove baklje. Ili još jednu ovdje, možda neće biti dovoljno osvjetljenja. Ajde ovdje i nećemo više. Treba da sačuvamo. To bi bilo to za ovaj klip. Hvala što ste gledali. Ako vam se svidio ovaj klip, lupite like, share i subscribeujte se na kanal ako već niste.